Bismillahir Rahmanir Rahim. Fahururi gamaka ufamge niyame devvi man Allah subhanahu wa ta'ala ya hamda shukuru kuran. Ekalange nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya salawata salam levungadi dua kuran. Admi salawatuga ekalege fanuge itiru alonna mitiru ashabun shamil kuran. Mi gam deke intihaya lobwa izzeteri fandiyaron. Wadakin tibevi emmeha hazirin adi alugan kefadan mi mubarat ka bawriwa emmeha bawarin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaumaki waki sarahad degga waki verikamege dashka waki ganun takin onna waki hisabe. Gaumiyataki tibage gauma medu hituga onna fahururi kamai lobige shuuru. Alugan midannawa gaumiyatga waragina bahata himene. Ade miedu alwan insaf kuran hamajahifawa mawluwaki divei gaumiyatuge muhimmu bahatakaki mi mawlu. Divehi gaumiyattereng alugan furtam fuha kollane bahayaki Islam din. Divehi rajyaki satta Islami gaume. Alugan menge gaumge emme uturum feshigen emme dekuna alugan meng alugan kurani en ilahaka alugan meng gengulani en adakade ei Islami adakada. Islam dinaki alugan meng eppavanta kodde kan alugan meng ekuwari kodde kan alugan menge huriha adakade sagafate binavegen wani Islam dinage macca misabotta ka hore alugan bidanna wani Islam dinaki gaumiyatge wara muhimmu baha ekkan alugan den faha kollane baha eki alugan menge divehi bas so suududa nizamge magana narehaki irav wafadain divehi bahaki alugan menge gaumiyatge maganu nares alugan menge huriha sagafate binavegen wani divehi bahge macca alugan meng adakada daskurani divehi bahon alugan menge tarikh lefanani divehi bahon misawapta kahure alugan midanna wani divehi bahaki alugan menge gaumiyatge muhimmu baha ekkan den alugan faha kollani alugan menge mi miniwankan alugan menge mi miniwankamaki alugan menge wara muhimmu baha alugan ge fahatum mifanna gaumi dedata alugan menge miniwankan ramzu kodde alugan menna gaumiyata libi faatives mi miniwankan alugan menge gaumga otitive alugan menge kaaba fain eta gurbaniye vegen eta jihad ekkogen alugan menna mi miniwankan genesti faati misabta kahore alugan midenna wani alugan menge miniwankamaki alugan menge wara muhimmu baha ekkan den alugan faha kollana alugan menge musandi sagafe alugan menge sagafat kives alugan menge wara muhimmu baha alugan menne livifawani wara musandi sagafate alugan menge kulivartaka alugan menge adakadya alugan menge tarikata vesve alhus alugan menge amillavanta kankan alugan menge mi musandi sagafe ves mi wani alugan menge dive gaumiyatuge wara muhimmu bahayaka faswana bahayaka alugan faha kollana dive gaumiyatuge tereng alugan menge adakada alugan menna livifannani islami riveti adakada alugan menge adakadage tereng alugan menge adakadage tereng israf kurmen nove sahif tahirkan oe mehmandari oe eka koneka kame hitun oe mi riveti islami adakade kives alugan menge gaumiyatuge wara muhimmu bahay alugan mi dennevi bahataka hituga lobifudumun hituga ofedeni hubbul watan nuata gaum deke lobimumge sifa alugan meng mms wamvi hituga hubbul watan ala kura gaum deke lobiwa bayaka vima alugan ge ummidaki ke huriha befunna kives gaum deke lobiwa befunukam gawon nimmalumun alugan dannawalani shairu vidaloi pasful hubbul watange sifatakun adu hiffuranme labbaikayen ijabadi guru bamvedanme wama tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.